Singhason Constituency Kapar Lodi Sobai Sunday Market along Singhason Youth Development Committee at Tumpen. Patirpi Ponsi Kedam Tang Kironi along ASDC KSA ASDC Youth Front Tum PGR VGR along the Evasion Nangji Pupen Dharna Kedamahot Bihari Atum KSA Youth Front Atumapan Areng Ahu Kepasodun Penang Anatum Areng Ahu Kiso Atumapan Singhason Youth Development Atum Areng Kiso Anok Be Atumapan Karcho Pon Bangso Karcho Amai Long SYDC Amai Pu Francis Milik Pensimai Chipen Pupon Tapen Mai Tame Misen Pen Pachun Panlo Pulong Komaji Pen Sarlong Rohang Report News 18 Report Bilong po mini lason do lason ka matha do ko jonis tum ben chipajok thek the jonis si aprang benarang do bom lo how tol bor bilong ta latum ma kongres si van bom lo non puji bote latum si van lo do lason ka hino ka matha do ko pan thek nei kusi puini le bang si pan thek nei la so pan thek la hai man song do nai kali bre tum jong ne lasi non itu si vet bote si song ko jogon ko itu aka frek to war pa ponong le gadang ko la anu de tum ibang ilangan ita lage jom hele bang kapre abi le to baron ta unke bukan bom unke ini ibang lain lo asi alam di pading de lo hot ini ko bang tum la bang so aja me de churu tu pa lo lasi laso kana ka churu pa zero lo lasi laso bang so ka che song bang ni tum kang kon kok ji la pokali lasi la non within 30 days la song bong alang tu baca cakap teng pen labang ipapleng nang po lapen pini ladak organize lake nilitum SS Singhason Youth Development Committee lapen youth from lapen KSA tumdo asihala hianok bia tom panilitum facilitation karjo mai sinilitum patopan lo asi nilitum ko aksi lam teng ko Nanti media kopi pancurolo ini Singhason ha waralong adak Singhason Youth Development Committee la penisi youth front sum cipatir piponsi kita tang 15 ani litum kesi songja po med youth pona songja po tum abi fit cipi pensi karbia khai kapacing room long ko joni si ni ching sam pen ke hang superan pancurolo la super sipina program badulo si hoklo ini hala bangso litum kacing room long lok alam the bangka ta than palo nili anam phanta churulo lapen karbi arong kadog ya rat phanta churulo polam the bangke itu mahok lo kadak fodel lo 15 ani fodel lo fodet pen jopang thang chisong lo labangsu ko chisong jopang thang chisong det pen ke kadak administrative the congress leadership on L20 also present there when the Carbon Autonomous Council chaired meeting. They didn't have any problem. But they instigated again that this eviction should be stopped. Kind of statement, illegal means. So this is very much unfortunate and we condemn blatantly to such a statement, whoever made. So let us, I on behalf of ASDC Front and Singhason Youth Development Committee and KSA, that challenging him and pointing our fingers that not to disturb the minds and heart or not to play with the minds and hearts of the sentiment of this native